Hakariba kithingari wodine ya Bogeta East Southiment ni bachemanĩtie thoko-inĩ ya Ntharene kwariria kuvamwa kwa arimũ anene ba Ntharene Secondary na Kanyakine Boys. Ni baetetie sintuko mugwanja kuthamia arimũ ba bakiuga ni bagwithitie cukuru iu bonene. Ni bakuromba mubunge wao Shadrack Mweti kubatethia kubangira cukuru cia Bogeta uria akuthithia kiri cukuru ciego jina Nkuene. Mutugikare ari nacio na njira nkinyaniru. Terete gitare nene twarerera TSC twarerera sponsor bara bakaragia maskuru twarerera kinya mujumbe wetu Dr. Sandra Kimweti wa Southiment ni akariba kithangari kuma wandini ya Bogeta East baraba shumirite kuthithia maandamano na rua iguru ya mwalimu munene wa skuru ya Nthaka ya Kanyakine na ya Ntharene Secondary bakiuga arimu baba tena kiguni kire skuru iji nikira Bogeta barite skuru ichathira gutionekane kinya mirandi ya weti na mbere bakiuga kinyangire ndicharitwa na ukaigweta ikina maga nande akariba bakiuga bakonoga ni kwaria na nandi no kabaeterwangirwa TSC mukana jwa ntuko mugwanja kwithira bakithamia arimu bau twanekera TSC egitara 7 days ethura ko tweberia mwarimu ou ebere au no twenyangetie resources cia cukuru yetu mbeca cietu gaikuiwa utemu akwatithagia nyambio ya Ntharene tokuga chiamani totene imani nawe no tokaba gwatanirete baranto bagato badhiria kariba baba kithangari na badhiria Nde Secondary ere araikagia na 400 na aruete wikiana bakinya 20 kwa kinya chiamani beto na sponsor atuataki na totekwenda thikeria sponsor kana tuthikeria chiamani no reko turenda gucenjerua mbio emu na arimo boe ni akariba bathiurunkite thoko-inĩ ya Ntharene bethira baikurukira kiri secondary ya Ntharene beta munga kiri skuru ya Nthaka ya Kanyakine na bethira bakirikiria maandamano jao kiri ofisi ya mujumbe wa Southiment tuandamene twetakira ofisi ya mujumbe wetu no tuituje nwewe no authority ya kuringa thimu kwa arandi kana kwa TSC to cenceru arimu rira kuragire na ati gutuika principal yo ria kauma ja ujo etenko boy school Sandra kana thithirie njuchini kuratuika atitano indi nimbie gutumia au akare Kanyakine indi ati kwendeta kwa weta kuthithia wega bugwa kuona ituthitheria mankana arua yani ana betwa bagojaga ora twakamata mathege tukikenagira ana betwa banetie mburi guteginto ya kiuntuko jana arua Sandra Kimweti nacogeroje mukarone ora kathuri athithagia akari cukuru cietu bade gukinya obisi na mujumbe wa Southiment bethira atiuriku indi abisa obisi yawe bethira bakiamukira kariba bethira bakibakarithia nthi banenkanira mateta jao na nkuruki bethira bakibawira nentumwa iwe gakinya kiri mujumbe Mweti ambo ashwe antu baba ria bonthe jakinyira Dr. Shadrack Kimweti tunasikizana ana baba kuma Kanyakine area twagwata mini 4.1 it means majority by Nandi minus na hii TSC na yakara to Nairobi na mheshimiwa wa parliament na yakara uri ukomba utuka TSC na parliament totharanjania tuonenda wacha Southiment muthiene akaribani bore na mangenyo bakiuga mwarimu munene wa Ntharene nethirite agituma ndogo cia wendo na namba obare na bethira na Nde bakiurwa ni ACC wa Bogeta East ni baikio kuje kende tagarira kiwatho rikethira rikijukwa mwarimu uju akwejaja principal mwarimu uju athire itamwana form 3 amwe kurowe botijo akwa amwe kurowe batu turanyamata turetera turakira nandi aftakinya mwana uyu akuthire form 4 amugura ituraigirwe nandi naracokira kaira form 2 kugura mwe kurungi mwaritwa wa cukuru ereko na niki atumia guturuma if the head teacher has turned to be a concubine with a student will follow it yes na kama inahitaji njela ataingia. Kama mko na evidence moja jitokeze andike statement kwa sababu atungetaka walimu haribu watoto wetu, si ukweli? Saa zingine hiyo kesi inaweza laliwa wakati mmoja amekataa kwenda kupeana evidence. So mkiwa na evidence afadhali tunawaomba ili tuweze kusave hao watoto wengine. Very good. Sawa sawa. Kuma Kanyakine wandini ya Bogeta East ke Shigombu ke Southiment ke report rateto shewero.
rea kwa rieto ni mutuge kare